Hello again guys, welcome to a new video and maayong buntag Pilipinas and maayong gabi Canada. Karon guys mag-unbox na punta guys kay ako guys ga-prepare ko para sa vacation tapos naabot man ng kalamidad sa tibuok Pilipinas, so be safe, stay home. Okay, let's start unboxing this one guys. Okay, unbox taron guys sa Lenovo Chromebook 14 inches kus ang akong Toshiba it's about 8 years that I use, ning retire na guys, so mukalit lang siya hang tapos mukalit lang siya pidok. So okay, so kadiyot sa kayo guys kay urakuan guys, sila na po nagi tight na po ni sila guys. Sorry about that guys, kay nagkuan na po guys, na stuck na po, so lihanin na to guys, hinahinay tag-abli. Every time guys, ilan na pong gihugot ni pagkuan. So guys, so ano ni siya guys, so Lenovo Chromebook guys. So muna siya guys, 14 guys, light ko rin po na siya guys, lightweight gihapon. So muna gipili na ako guys kaya akong gigamit for the past 6 to 8 years Toshiba, so wala na ginaguba na, tapos nigamit po ko Acer back in days og HP, so first time na ako mugamit og Lenovo Chromebook. So nipis ra kay siya guys, wala guys, guys, ano siya guys, ultra ko na siya guys, ultra thin, tapos yung gold color, nindot po yung color kay kanang dito kayo sa mga hugaw ko na siya guys, green color. So ato nang gi-unbox, tanaw na to ang spare parts ani guys, ang charger niya guys ba. There you go guys, nara iyang charger guys. So kuan na kompleto na guys, tak-in na po ang kuan. So everything looks like everything good to go. So dili lang nato ni pa dugayon guys. So like, share, comment below, subscribe, and click the button please. And then thank you for watching guys. I'll see you next time. Peace out.